sagantaan sagantaa faaya qalbiiti. Qalbii dhooqaf dhukkee dagamiinsaa keessa jirtu sagantaa kana walitti deddeebi'uun qalbii teenna yoo wal gorsine yoo wal yaadachiifne aga tokkoon laafti aga tokko faayidaa godhatti jechaadhaaf walitti deddeebi'aa jirra. Walitti deddeebi'uu kenna wal hubataa, wal jaalachuu, wal kabajuu, wal beekuu san Rabbi nu haa godhu jechaa guyyaa har'aa namni na daawwataa jirtu obboleettii tiyya obboleessa kiyya abbaa kiyya haadha tiyya yoo ollaa rasuula Rabbii ta'uu barbaadde ollaa ergamaa Rabbii ollaa rasuula Rabbii ta'uu yoo barbaadde qabxii ani amma sii dubbadhu kana godhi lubbuu tee dura tiyyaa dhaama. Lubbuun ardi irratti uumamtee jirtu yoo luugamatti hin godhin bakka malee si buusti. وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. نما صدا ربي قمنه كصدا ربي تتنما أججو أكا دكتوري وفي ركب ستو وفي قريتش نما بربادو أكا ربي ننغوني ربي كي يرى كدد. والله إرقما ربي تأو بربانن جلق برتي كثرة السجود سجود بائسودة سجود الدميسودة صحابتك تكتو رسول ربي تتلو في عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أريد مرافقتك في الجنة أني سيوجه الله تأو برباد الله كان كي أكتو سيوجه رفيقة تأو برباد أكم قد جنان فقال أعني على نفسك بكثرة السجود إلى رسول ربي إرقا كستاتي لبوتي النغرغاري ufnaaq abi'atilleen dalagi ollaakiyya taata maal dalayda bikathrati sujuudi sujuuda heddummeessi kallachi kee rabbii gad haa jedhu duydi kee rabbii haa undhulu ana wajji ollaa taata jedhee rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ikhwaanii nuti arra akkamitti rabbii sujuuda bu'aa jirra irra wanni gabrichi rabbi ittiin dhihaatu waan rabbi dirqama satti godhe jalqaba gabrichi osoo waajiba dirqama rabbiituun dalayne sunnatti hin darbu gaafa inni dirqama bira kutee sunnaa heddummeeffate nama akkasiisantu ollaa rasul rabbii ta'a alayhi salaatu wassalaam. Obboleeyyan kiyya ollaa rasul rabbii ta'uu barbaannan tokkoffaa irratti sujuuda haa heddummeessinu lammaffaa irratti husnul khuluqi haala toluudha amalli nama toluudha haalli keenna nu toluudha akkamitti jirra akkamitti deemaa jirra yoo amma jennu warra qabrii keessa jiru osoo silaa kaasanii warra qabrii keessa jiru osoo kaasanii silaa ardii tanatti baasanii nu laalan taate guyyaa sadi ardiirran bulan maaliif jennaan haala namaatu bade qaanfiin tokko hin jirtu hayaan tokko hin jiru dhiirti hayaa fixattee tiktookka irraa saala durbaa haasofti dubartiin hayaa fixattee qaanfiin isii keessaa lolla'amte chaarjiin isiin sodaa rabbii qabdu baatirloo irraa ta'ee akka feetetti saala dhiirarraa dubbatti hayaan hin jiru qaanfiin hin jiru haalli namaa toluu dhabe akkamitti ollaa rasuulaa ta'uu deemnan gaafiidha. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni ahasinukum akhlaaqa jedha rasul rabbi irra namni na biratti gatii qabu jaalatam ulfina qabu sadarkaa qabu isinirraa nama haala tole nama amalli isa toledha rasul rabbi ka haalan natti dhiyaatulleen ka ollaa kiyya ta'ulleen nama haalli isa toledha rasul rabbi. Ikhwaanii fuulli nu bareeduun qofti dalagaan nu fokkattee
jidduu keennaaf jidduu rabbi hadaaran nu baddee akka feene taanu kana guyyaa gaafa yawmul hasraa yawmun nadaamaa guyyaa gaabbii guyyaa sheenaa guyyaa namni quba of nyaatu deemu san gaabbiin nu dhaqqabuu deema yoo haala kanarraa deebuu baanne. Obboleeyyan islaamaa atiin na daawwataa jirtu nuti haala amma itti jirru kanaan jannatuma kajeellaa? haala amma itti jirru kanaan jannata rabbii ma barbaannaa? Rabbi haa sodaan, sodaan rabbii nutti amaanaa haa taatu, haalli nu haa tolu. Addunyaa tana keessaa namni fakkeenya nuu ta'u moodelli keenya guddaan rasuul rabbiiti. Amalli isaa fokkataa miti, amalli isaa badaa miti. Takkaa rasuulli hamtuun deebisee hin beeku, takkaa rasuulli kijibee hin beeku, takkaa rasuulli nama ganee hin beeku, dhiiga namaa akka malee gadi naqee hin beeku, qabeenya yatiimaa nyaatee hin beeku. Rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam wa innaka la'alaa khuluqin adhiim, ati amalli kee amala tole, amalli kee amala bareede jedhaan rabbi. Fakkeenyi keenna isaan gaafa amalli keenna nu tole, gaafa haalli keenna nu tole ollaa isaanii ta'uu dandeenya. Ana zaciimuun bibeytin fi a'la aljanna liman hasuna khuluquhu jedha rasuul rabbi. Ani uf qabee jira, waasii ta'ee jira jedha rasuul rabbi. Nama haalli isa tole jannata gararree bakka ol aanaa darajaa guddaa qabdu suni bakka kami? Bakka rasuulli jiru jechu. Ollaa isaanii taata haalli si'a tolu. Ollaa rasuulaa maaliin bitatte jennaan tikkeettiin haalli kee toluudha. Tartiiba nyaataa dhugiitii bobba'uu galuu uffachuu gaddaa fi gammachuu keessatti haalli kee tollaan na amani ollaa rasuulan taata. Anaa fi isinillee warra ollaa isaanii ta'u rabbi nu haa taasisu. Inni biraa kafaalatul yatiimi, yatiima uf qabuudha. Ilma osoo abbaan laalee hin quufin, ilma osoo abbaan hin qaqqabatin, itti toltee ufitti hin maxxanfatin biraa qabrii gale ufitti qabuudha, ufitti maxxansuudha. Gaafa qalbiin namaatun iimaana fixatte bakki itti chaarjata yatiima bira. Anaa wa kaafi'ul yatiimi kahatayni fil janna. Anaa fi namni yatiima uf qabu, namni yatiima kunuunsu akka quba kana lamaaniitiidha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Qubni kun lamaan yoo laaltan aguma xiqqaa walirra jira, sadaffoon jidduun jiru. Nama yatiimaaf uf qabe jidduu isaatiif jidduu rasuula rabbii namni biraan jiru. Rasuula rabbiitiif namni yatiimaa uf qabe anguma xiqqaa kana walirra jiran jechuudha. Yatiima haa yaadan, ijoollee abbaan qabrii biraa jiru haa kunuunsinu, uf haa qabnuufi rabbi biraa gatii argatta. Rabbi biraa gatii argatta, sadarkaa argatta. Injibbii yatiima itti dhuftuutti gammadi seeqif. Diimaa kee kanaan harka kanaan mataa haxaawii mataa qaqqabadhu. Inni biraa ollaa rasuula rabbii ta'uu barbaannan hubbu rasuul, rasuula rabbii jaalachuudha. Jaalalti akka namni iskittaa buusuuf dibbee dha'u, ixaana aarsuu fi aayyoo makkoo faarsu sanii miti. Xaa'atuhu fi maa amar, waan inni ajaje fudhatuu jaalala jedhama. Nama jaalatan faallaa isaan deeman, rasuula jaalannaan faallaa isaan deemin. لو يعطى الناس بدعواهم ilmi namaa silaa osoo akka inni himata himatuun kennamuuf taate silaa dhiirtoleen dhiiga namaatiif qabeenya namaa himatan jedha rasuul rabbi. Abboo kulleen kiyya yoo inni jedhu fudhu keeti osoo akka inni himatuun kennamuuf taate silaa namni qabeenyuma namaa himataa oola jedha. Laakiin ragaa jira jedha rasuul rabbi. Ragaan ni jira akkanumaan hin kennamu. Ati rasuula jaaladha jechuun kan keetis ragaa jira. Ragaan maali jennaan sunnaa isaanii ordofuutu ragaadha.
ajaja isaanii fudhatuutu ragaadha. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam tokkotu itti dhufe, yaa Rasuula Allah, mata saa'a, qiyaaman yoom mudatti? Guyyaan guddaan sun yoomi jennaan, wamaa a'datta laha, qiyaamaa saniif maal qopheeffattee jirta jedhee gaafate Rasuul Rabbi. Namtichi uf keessa rifatee omaa waan qopheeffadhe hin qabu, omaa ufitti hin beeku, garuu Rabbii fi Rasuula jaaladha jennaan, almar'u ma'a man ahab, namni nama jaalatu wajji kaa'edha Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf Rasuula Rabbii jaalachuu, Rasuula Rabbii qaalii isaanii godhani, sunnaa isaanii duuka deemuun ollaa isaanii si gooti. Ammaas waan ollaa Rasuulaa si godhurra xaa'atullaahi war Rasuul, Rabbii ajajamuudha, Rabbii buluudha, waan Rabbi jedhe fudhatuudha, waan Rasuulli Rabbii jedhanis fudhatuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أكس جديرك لك ربي سبحانه صالح توتا شهداء صديق توتا وحسن أولئك رفيقا ور بكي إساني قلتولي بكي إساني بريد صدركان إساني كايا إساني ربي فقيسسن Rabbii keessa si oolcha, Rabbii buli, ergamaa isaa ajaja fudhadhu. Kunis waan ollaa Rasuulaa si godhurraayi. Ammaas dubbii ollaa Rasuulaa nu gooturraa as-salaatu ala nabii, Rasuula irratti salawaata buusuudha, Rasuula irratti salawaata dhangalaasuudha. Rasuula irratti salawaata buusun shifaa'un bilaa xabiib, kiniinii fi marfee caala Rasuula irratti salawaata buusutu dawaadha. Namni natti dhiyaatu inna awla annaasi bii, namni natti dhiyaatu nama salaata narra natti heddummeessudha Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ikhwaanii, akka amma itti jirru kana dhiifne, dagamiinsa itti jirru kana dhiifne, waan amma himame kana isan dura ani akka itti dalagu Rabbiin haa taasisu jecha aga sagantaa biraati walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.